Veliki pozdrav drugari, dobrodošli u naš novi video. Ja sam Semir, tu je naš dragi Čupo. Ja i Čupo smo tužni, a i ljuti. Tužni jer nas je jučer napustio naš drugar Laki. Laki je kunić kojeg su ljudi pronašli na ulici. Laki je kunić kojeg smo odveli veterinaru i koji je imao obje zadnje šape slomljene. Laki je kunić koji je bio pun života. Bez obzira na to što zadnje šape nije mogao koristiti. Laki je hodao i Laki je normalno jeo. Laki je volio da se mazi baš ovako kao što ja mazim sad Čupu. Lakija su neki ljudi sigurno nabavili, držali ga dok im je bio zanimljiv, a poslije toga su ga izbacili na ulicu. Šta mu se je desilo i zašto je imao frakturu obje šape ne znamo. Ali znamo da ne samo Laki, nego nijedan kunić ne zaslužuje da bude izbačen na ulicu. Laki druže, vježno ćemo te se sjećati, a ti sad uživaj tamo gdje te više ništa neće boljeti, gdje te niko više neće izbacivati na ulicu. Čup sam ostavio da ga ne bi stresirao. Jer sam ljut, užasno sam ljut. Zašto sam ljut? Ljut sam zato što ne mogu da vjerujem više. Ne mogu da vjerujem sa kakvim ljudima živim, sa kakvim ljudima dišem, sa kakvim ljudima živim, s kakvim ljudima dišem isti zrak. Ne mogu da vjerujem kakve ljude svakodnevno srećem. Ljude bez osjećaja. Ljude koji su iz dana u dan sve više sebični. Ljude koji misle samo na sebe. Ljude koji će uraditi sve moguće samo da bi oni bili približno zadovoljni, a da ih pritom nije briga što će povrijediti nekog drugog. Konkretno govorim o životinjama. Konkretno o kunićima. Koji evo iz dana u dan završavaju na ulici. Mislite li stati? Dokle mislite više? Dokle mislite svojoj djeci ispunjavati želje? To jeste kupovati igračke u vidu kunića. I onda kada taj isti kunić se popiški, pokaki, kada ugrize vaše dijete, vi ga izbacite na ulicu. Jer za Boga, znači to na ulici. To više nisu na ulici samo cuke, mace. Sad su počeli kunići. Ja vas opet pitam, mislite li stati? Mislite li razmisliti svojim glavama da su i oni živa bića koji dišu, koji živi, koji imaju svoje potrebe, koji jedu, piju, koji obavljaju nuždu, koji će prići da se igraju s vama, koji će vam prići da ih mazite. Ne znam šta sam više, da li ljud, da li tužan. Ali vas molim, najljubaznije vas molim, prestanite više. Prestanite kupovati djeci životinje kao igračke. Prestanite izbacivati životinje na ulicu. Prestanite. Molim vas. Najljubaznije vas molim, sve vas molim. Dosta je više. Jer nadam se da ima taj neki kraj. Da ćete razmisliti malo o svemu. Ja vas opet i ponavljam. Najljubaznije vas molim, prestanite. Kupite djeci plišanog zeku, kupite plišanog cuku, plišanu macu. Nek se igraju, nek vodaju, nek bacaju, nek radi što hoće. Ali nemojte kupovati životinje. Druga stvar, nemojte poklanjati ljudima životinje. Nemojte ljudima koji se ne znaju brinuti o životinjama i koji nisu spremni da posvete svoje vrijeme i svoj život tom kućnom ljubimcu koji im poklonite. Ili date. Nemojte to raditi. Nemojte kupovati, opet ponavljam, životinje zbog lajkova na Facebooku, na Instagramu i ostalim društvenim mrežama.
jer kupite, bude vam zanimljivo par dana i onda odbacite. Ili odbacite onog trenutka kada se ta životinja razboli. Javite se. Tražite pomoć, ne samo meni, nego mnogim ljudima, slobodno. Slobodno se javite. Pomoć će vam uvijek neko. Niko vas neće odbiti. Ili u krajnjem slučaju, ako već ne želite tu životinju, javite se istim tim ljudima kako bi ljudi pronašli eventualan, siguran dom. I dobre vlasnike. Ali nemojte izbacivati na ulicu. Nemojte ostavljati pored puta, u šumi ili u nekim drugim mjestima gdje već vama padne na pamet. Najljubaznije vas ponovo molim.